Wahai junjungan kamu Nabi Muhammad, Anda Abdullah yang benar dan amanah. Wahai junjungan kamu Nabi Muhammad, Anda Abdullah yang benar dan amanah. Dan mendung kepada keluarga dan para sahabatnya. Dan mendung kepada keluarga para sahabatnya. Selawat dan salam semoga tercurahkan padamu wahai junjungan kami. Selawat dan salam semoga tercurahkan padamu wahai junjungan kami. Kekasih kami penawar hati, wahai tubuh dan jiwa kami. Kekasih kami penawar hati, wahai tubuh dan jiwa kami. Wahai junjungan kami Nabi Muhammad, ada Abdullah yang benar dan amanah. Wahai junjungan kami Nabi Muhammad, ada Abdullah yang benar dan amanah. Dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Oh Allah, peace and salutation always be upon Jazami and ours for your leader. Oh Allah, peace and salutation always be upon Jazami and ours for your leader. Oh our beloved, and our heart, your body, and our soul. Oh our beloved, and our heart, your body, and our soul. The Muslim leader is the Prophet Muhammad. His Abdullah son who always be honest and fair. The Muslim leader is the Prophet Muhammad. His Abdullah son who always be honest and fair. And the last speech and salutation to all of his families and his friends. And the last speech and salutation to all of his families and his friends. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina. Allahumma salli wa sallim ala